Mu gihe abaturage benshi baba bagenda bisanzuye mu mihanda, hari abayobozi bamwe bo muri Afurika badashobora gutera intambwe n'imwe batarinzwe n'ingabo zidasanzwe. Bamwe bagenda n'imodoka zitamenwa n'amasasu, abandi bakarindwa na ba snipers, drone, ndetse n'abasirikare baba biteguye kurasa mu masegonda makeya cyane. Ariko ikibazo abantu benshi baba bibaza ni iki: ninde muyobozi urindwa kurusha abandi muri Afurika? Uyu munsi tugiye kureba abayobozi 10 bafite uburinzi bukomeye kurusha abandi muri Afurika. Tubahaye ikaze. Iyi ni Big Move Entertainment, aho tugenda tubagezaho ibyegeranyo bigiye bitandukanye ndetse n'andi makuru agiye atandukanye ku isi. Ku mwanya wa 10 turasanga Perezida Abdel Majid Tebboune. Ni perezida w'igihugu cya Algeria. Algeria ni kimwe mu bihugu bifite igisirikare gikomeye muri Afurika y'Amajyaruguru. Kubera amateka y'imitwe y'iterabwoba muri icyo gihugu, perezida wa Algeria ahora arinzwe bikomeye cyane n'ingabo zidasanzwe ndetse n'inzego z'ubutasi. Mu rugendo rwe, imihanda myinshi irafungwa, abasirikare bagenzura buri kantu mbere y'uko perezida ari butambuke. Ku mwanya wa 9 turasanga Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ni perezida w'igihugu cya Uganda. Perezida Yoweri Museveni amaze imyaka myinshi cyane ku butegetsi bwa Uganda. Umutekano urindwa n'igisirikare cya Special Force Commander cyangwa se CFC. Special Force Commander mu mutwe wa gisirikare muri icyo gihugu cya Uganda. Ni abasore baba baratoranyijwe mu bandi baba bafite imyitozo yo ku rwego rwo hejuru, baba biteguye kurinda umukuru w'igihugu ku kiguzi icyo ari cyo cyose baba biteguye gutanga. Ku mwanya wa 8 turasanga Emmerson Mnangagwa. Ni perezida w'igihugu cya Zimbabwe. Mu mwaka wa 2018 bagerageje kumukura ku butegetsi, ariko icyo gihe iyo kudeta ntabwo yabashije gukunda. Kuva icyo gihe bakajije umutekano cyane w'umukuru w'igihugu cya Zimbabwe. Uyu munsi agenda aherekejwe n'abarinzi benshi cyane bafite intwaro ziremereye. Ku mwanya wa 7 turasanga Perezida William Ruto. Ni perezida w'igihugu cya Kenya. Perezida William Ruto iyo agenda mu muhanda usanga afite convoy ndende ndetse bafite n'abarinzi benshi nabo baba bamuherekeje nk'ibisanzwe. Ku mwanya wa 6 turasanga Perezida Felix Tshisekedi. Ni perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nawe yisanga kuri uno mwanya wa 6 mu baperezida barindwa cyane muri Afurika kubera imitwe y'iterabwoba myinshi iba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nawe isaha n'isaha bayiteguye yuko bashobora kumuhereka ku butegetsi. Abasirikare badasanzwe ndetse n'ubutasi buri ku rwego rwo hejuru. Ku mwanya wa 5 turasanga King Mohammed w'igihugu cya Maroc. Umwami Mohammed wa 6 wa Maroc afite uburinzi bwa cyami buri mu bukomeye cyane muri Afurika. Ku mwanya wa 4 turasanga Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Aza ku mwanya wa 4 mu baperezida barindwa cyane muri Afurika. U Rwanda ruzwiho kugira igisirikare gifite discipline iri ku rwego rwo hejuru. Presidential Guard irinda Perezida Paul Kagame ibiri ku rwego rwo hejuru cyane. Iyo perezida ari mu rugendo, imihanda iragenzurwa mbere. Abasirikare badasanzwe barakwirakwizwa ahantu henshi ndetse n'ubutasi waba bukora amasaha 24 kuri 24. Ku mwanya wa 3 turasanga Perezida Cyril Ramaphosa. Ni perezida wa Afurika y'Epfo. South Africa ifite systeme z'umutekano zikomeye muri Afurika. Perezida Cyril Ramaphosa arindwa na VP Protection Unit ifite training yo ku rwego rwo hejuru. Ku mwanya wa 2 turasanga Perezida Bola Tinubu. Ni perezida w'igihugu cya Nigeria. Nigeria ni igihugu gifite abaturage benshi muri Afurika, ariko kandi gifite ibibazo byinshi by'umutekano. Kubera iyo mpamvu, Perezida Bola Tinubu arindwa bikomeye cyane n'ingabo za polisi ndetse n'ubutasi budasanzwe. Convoy ye ni imwe mu nini cyane muri Afurika. Ku mwanya wa 1 turasanga Abdel Fattah el-Sisi. Ni perezida w'igihugu cya Misiri. Perezida wa Misiri arindwa n'ingabo zidasanzwe bita Air Defense System, imodoka zitamenwa n'amasasu ndetse n'abasirikare baba bateguye igihe cyose. Abasesenguzi benshi bavuga ko ari we mu perezida urindwa kurusha abandi muri Afurika. Turabashimiye kuba mwabanye natwe kuri Big Move Entertainment. Kora subscribe kugira ibindi byegeranyo bitazagucika, ariko wibuke no kutubwira muri comment kuri wowe ninde ubona urindwa kurusha abandi muri Afurika. The President of Sahrawi Arab Democratic Republic. We have His Excellency, the President of the Democratic Republic